米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米巴瓦在基耶稣基督安以加巴勒山诺欧利，在患难中为耶稣基督做见证。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚的苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以卢卡杜萨波罗自在阿兹方杜鲁古萨法阿杜西尔苏阿萨乌尼尼伊乌冈阿yan那么阿米巴瓦在杜阿阿耶拉多萨安。路加福音第21章第13节说：“这就是你们为福音做见证的机会了。”萨利嘎嘎奥，maulah kita pakai ni i marenecai a urip ami patahkar tu nika kahlufah no mikumi no tapang. Nikau rira lengan maimer tu pitier ita tu tapang ika pahlesan no urip i ta mangalef a mapawacai kunika tahlamaan no ijer ni Yes Kristo a mahleng malu sapahlama no mita。我们喜欢以安逸富足的生活证明上帝有丰盛的恩典，但唯有在遭遇患难时持守信仰，更足以见证耶稣基督的大能是我们的帮助。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥拉马恩阿卡古，大芒阿勒古尼卡丹勒德诺法鲁卓阿古。Amitier i tisonan i kapahlesan no orip atau mangaref a mararit umisapunelai tu faluco ami arai tu sahlipot no miso tu romi ami ar。主啊，求你帮助我，使我在患难中有更坚定的信心，甚至在日常生活中常以谦卑的心感谢你的看顾与保守。Pakai ni i dalam anai angangan utapang di Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanai mapalemer no kawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。